ye
do je do e do je so so jin ni la do so so je me je je me do do re do lin je nin de je mo de san je shin de min de wo daga nam da shin de je ba ra je ga je yi dam ran da men kham ni ya da ya me nin je men da sam bon de we jan cho lam la me je me je de shen ya wa go ba Meneze nunga da nembe dona do jo lambe kunin do ze go je se da be jame se samje mi ga yen de lambe ko la che je lo lambe so ne zambe yang ga me sin je da ade na da jan je be lambe son la che je lo lambe tu ne nam ga da de sa me de Namdara zongla le ne ve la me do la chen che lo go ye wa me ve la me go zongla wa me ve la me ze de do wa me ve la me go ze do la cha che lo.
Keep killing them, me wrong. I give also your own corona to you to disintegration that the judgment bone, getting some lame about the giver, you like then one guru give all out Tomanatse, purchase tending you just no one with the done it, so one bulwala. Chargelan Jungwa Tars. Any the Kursa Mangchaji that. Okay, go give me to Samsung. Dijine tang in Nepali no duji da jik Nepali kende yaboching harala singi mindu da kang popo do jik da Nepali ke tone pa jibaina da aju hamro jawang dupa ga yu dupa lenichgo param pujai lama dukpa lenichgo pas gyalwang dukpa tsangpa gyari ishidurji banigo wago abo mirduba ko din o ajo ane di din ma droigumbo tsangpa gyari ishidurji baniji ko ho banera ni ami dukpa lenich go chela banum dukpa lenichgo lama rubayo ani amro jinda rubayo sabe janale koile tha chaula thanaba ko arle bani yo jannu parcha बुझ्नु पर्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो किनकि यो ड्रोगम्बो चम्पागिरी भन्ने चाहिँ को हो भनेर हामीले बुझ्दाखेरि ड्रोगम्बो चम्पागिरी भन्ने चाहिँ हाम्रो पञ्चेन नरोत्तपा भनेको महापण्डित नरोत्तपाको अवतार फर्स्ट हैन चम्पागिरी भनेको उहाँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो डुक्पा लेनिच बनाउने चाहिँ को भन्दाखेरि ड्रोगम्बो चम्पागिरी हो चम्पागिरी गुरु हुनुहुन्छ अनि चम्पागिरीले अनि डुक्पा भनेको लेनिच फर्स्ट कसरी खोल्यो भन्दाखेरि अनि उहाँ चाहिँ टिबेटमा बस्दाखेरि अनि उहाँले गुम्बा नमरुक भन्ने ठाउँमा एउटा उहाँले गुम्बा बनाएको छ अब पछि म गुम्बा बनाएर यसमा चाहिँ एउटा पूजा धर्महरू गरेर पछि यो लेनिचको नाम चाहिँ म के राखौँ भनेर उहाँले सोच्नु हुँदैछ अनि त्यो सोच्ने बेलामा नमरुक भन्ने ठाउँदेखि अनि जग्गा हेर्दाखेरि नमरुक भनेको ठाउँतिर अनि भुटान होइन ड्रागन हुन्छ नि ड्रागन आमा छोरा 9 जना अनि आकाशमा उडेर गएको अनि आकाशमा उडेर जाँदाखेरि अनि के भन्छ एउटा डुकको आवाज 3 चोटि बजाएर अनि गयो भनेर उहाँले देख्नु भएको छ अनि उहाँको मनमा एकदम खुसी जस्तो लागेर अनि आजदेखि मेरो लेनिचको चेला सबैलाई म डुक्पा भनेर लगाउँछु मेरो लेनिचको नामलाई पनि म डुक्पा गयो भनेर राख्छु भनेर उहाँले त्यसरी सोच्दा अनि हाम्रो यो डुक्पा गयो भने डुक्पा लेनिच भन्ने फर्स्ट नाम चाहिँ उहाँबाट ड्रोगम्बो चम्पागिरीबाट नाम पाएको हो अनि उहाँदेखि हाम्रो डुक्पा लेनिचको परमपूज्य ग्यावाङ डुक्पाज्यूदेखि अहिले टुवेल ग्यावाङ डुक्पाज्यूसम्म अनि सबै आएको छ अनि त्यसको लेनिच हो अनि त्यसको लेनिचको फर्स्ट नाम राख्ने फर्स्ट लेनिच बनाउने को हो भन्दाखेरि अनि ड्रोगम्बो चम्पागिरी इसिदोर्जे भनेर उहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँ आजको दिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ मृत्यु भएको दिन है अब उहाँ मृत्यु भएको दिनमा हामीले लम्बा छुपा गरेर अनि हामीले छक गरेर अनि पूर्णि गरे भने धेरै नै ठुलो पुण्य कमाउन सक्छ अनि त्यो चाहिँ के अब त्यही किन इम्पोर्टेन्ट हो आजको दिन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि उहाँको गरेको लेनिचलाई हामीले उहाँले जति धर्म गर्यो उहाँले जति ध्यानमा बस्यो उहाँले हामीले जति आँखा खोल्यो उहाँले हामीलाई पूजा पुस्तकहरू पछि आउँदाखेरि तिमीहरूले यसरी सिकाउनुपर्छ है भनेर चम्पागिरीको कम्बुम भनेर राखेको हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि डुक्पा लेनिचहरू सबै आउने ठाउँ जस्तो उहाँले बनाएको हो अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो डुक्पा लेनिचको एकदम उहाँले एकदम याद गर्नेको दिन है उहाँको एकदम याद गर्नेको दिन हो अनि त्यसको दिनमा हामीले आज पूजाहरू गरे भने धेरै नै ठुलो पुण्य कमाउन सक्छ अनि त्यसको दिन हाम्रो याद गरेर अनि ड्रोगम्बो चम्पागिरी सिद्धुर्जीको मृत्यु भएको दिनमा हामीले लामा छुपाकोबाट हामीले पूजा पाठहरू गरेर अनि लास्टमा चाहिँ अन्तिममा हामीले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा वाङ गर्नुपर्छ भनेको छ वाङ चाहिँ हामीले गर्नु भनेर
हिजो रिक्वेस्ट गरेको जस्तै हो अनि वाङ चाहिँ हाम्रो छेपामेट लाजिक पुम्चिक भनेर उहाँ हुनुहुन्छ छिडुप नाङडुप साङडुप भनेर यो चाहिँ छिडुप हो अनि यसमा चाहिँ छेपामेको वाङ चाहिँ अब कहाँबाट आयो छेपामेको वाङ गरे पनि हामीले के को लागि वाङ थप्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले धर्म गर्नुलाई हामीले वाङ लिनुहुन्छ अनि वाङ चाहिँ लिएपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आयु लामो हुनुलाई अनि आयु लामो हुनुलाई वाङ मात्र थपेर हुन्छ भने वाङ मात्र थपेको हुँदैन अनि अगाडि भनेको जस्तै अनि यो हाम्रो आयु लामो चाहियो भने अनि त्यसमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ भनेर दुईवटा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले मार्कट नगर्ने है हाम्रो दोमा सुङ्से गरेको छ सङ्घीयले दोमा के सुङ्से गरेको छ भन्दाखेरि मान्छेको भयो जनावरको भयो सबैको हामीले मारकाट नगर्ने भन्ने एउटा चाहिँ मारकाट नगर्ने एउटा चाहिँ हामीले जनलाई अनि खाना खिलाउने है गरिब बिरामी मान्छेलाई औषधि खिलाउने बोका मान्छेलाई खाना खिलाउने गरिब मान्छेलाई हामीलाई लुगा खिलाउने जस्तो अब त्यसरी अनि दिनुपर्छ अनि हाम्रो आयु लामो हुन्छ भनेर उहाँले लेख्नु दोमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ अनि त्यस्तरी गरेर हामीले पनि अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आयु लामो हुनुलाई हामीले पनि अनि मार्कट नगर्ने है अब मार्कट नगर्ने भन्दाखेरि हामी आफ्नो जिउबाट आफैले हातले त मार्कट गर्दैन अब हाम्रो तर्फ हामीले मासु धेरै खाएको कारणले अनि मार्कट धेरै हुन्छ अनि सकेसम्म हामीले मासुहरू नखाने छाङहरू नखाने अनि त्यसरी गरेर हामीले बचाउनुपर्छ भन्छ अनि त्यसो गर्दाखेरि हामीले मान्छेको अरूको ज्यान बचाउने हो त त्यसरी ज्यान बचाउनुपर्छ अनि त्यसरी गरेर अनि अघि भनेको जस्तै अनि बिरामीलाई औषधि दिने गरिबलाई लुगा खाना हो त त्यसो दिनुपर्छ भन्छ अनि त्यसो गरे भने हाम्रो आयु लामो हुन्छ भन्छ अनि त्यसको पछि हामीले के मात्राले हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मात्राले हुँदैन अब यसको माथि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सोनम धर्म गर्नुपर्छ राम्रो धर्म कमाउनुपर्छ राम्रो धर्म कमाउन सकेपछि अनि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो कर्मको पनि लामो हुनु पर्यो किनकि हाम्रो बुद्धिज्ममा सोनम ले भन्छ नि सेसोत लेसुम भनेको आयु लामो हुनुलाई हामीले पूजापाठहरू राम्रो गर्नुपर्छ आयु लामो हुनुलाई हामीले धर्म कमाउनुपर्छ आयु लामो हुनुलाई वाङहरू छेटुपहरू गर्नुपर्छ अनि आयु लामो हुन्छ भन्छ अनि त्यसरी गरेर अनि यो आयु लामो हुनु चाहिँ के को लागि हामी धर्म गर्नुलाई है पाप गर्नुलाई आयु लामो भएर काम लाग्दैन हाम्रो यो आयु लामो चाहिँ के को लागि म यो संसारको सबैको लागि म धर्म गर्छु है म यो संसारमा बसेको सबै सुखवादीमा पुगोस् त्यसको लागि म धर्म गर्छु भनेर अनि हाम्रो यो मन चाहिँ ठुलो गरेर अनि त्यसरी पूजापाठहरू गर्नुलाई अनि मेरो जिउलाई बिमारी नहोस् मेरो आयु लामो होस् है अनि बिमारी भए पनि हामीले पूजा गर्नु सक्दैन आयु सानो भए पनि हामीले पूजा गर्नु सक्दैन अनि त्यसको कारणले हामीले पूजा राम्रो गर्नुलाई आयु लामो होस् अनि हामीले बिमार नहुनेलाई अनि त्यसरी गरेर के अरे हामीले वाङ थप्नुपर्छ भन्छ त वाङ थप्दाखेरि हामीले वाङ चाहिँ कसरी थप्नुपर्छ यो वाङ चाहिँ को हो भन्दाखेरि हामीले छिटुप लजिक पुम्जिक छेपामेको तर्फबाट हामीले यो वाङ थप्नुपर्छ यो वाङ चाहिँ कहाँबाट आयो कसरी आयो भन्दाखेरि बेला हामी सबैजनालाई थाहा छ जिजुन मिलारेबा अनि जिजुन मिलारेबाको चेला जिजुन रजुङबा भनेको हुन्छ अनि जिजुन रजुङबाले अनि अब इन्डियामा बेला अब टिबेटदेखि इन्डियामा हाम्रो पूजापाठ सिकाउनलाई गुरुहरूकोबाट टिचिङ थाप्नलाई आउँछ टिबेटदेखि इन्डियामा आउँछ अनि त्यसरी पेला पनि आयो अनि सेकेन्डचोटि आउँदाखेरि अनि लामा रेचुङबा भन्नेले अनि लामा तिफुबा भनेको एउटा गुरु हुनुहुन्छ इन्डियामा उहाँको तर्फबाट अनि यो के भन्छ धर्म टिचिङहरू सुन्ने बेलामा अनि लामा तिफुबाले लामा रेचुङबालाई अब तिमी यो बाहिरको अब पसल जस्तो है यो के भन्छ त्यसोमा एकचोटि हेर्नु जाँदा त्यहाँ के रहेछ हेर्नु जानु भनेर उहाँले पठाएको रहेछ
उहाँको पठाएको यत्तिकै पठाएको होइन उहाँले पठाउनुलाई के रिजन छ के कारणले पठाएको भन्दाखेरि अनि उहाँ त्यो बजार जस्तोमा जाँदाखेरि अनि त्यहाँमा नलजोरबा अमुगा भन्जर भनेर एउटा योगी बसेको रहेछ अनि त्यो योगी भेट्दाखेरि अनि झिजुन राजुङबा चाहिँ टिबेटनको मान्छे हो नि त्यो टिबेटनको मान्छे इन्डियामा आउँदाखेरि अनि त्यो योगी अमुगा भन्जर भन्नेले उहाँ एकदम योगी भएर उहाँको सोच उहाँको के रहेछ सबै चिनिसकेर अनि के भनिन्छ भन्दाखेरि राजुङबाले यो टिबेटनको बच्चा धेरै नै माया लाग्दो है यस्तो माया लाग्दो भनेर उहाँले माया लागेको छ माया त माया लाग्दो छ त तर उसको आयु चाहिँ एकदम सानो रहेछ भनेर कति रहेछ भन्दाखेरि 7 दिन मात्र बस्ने रहेछ भनेर यो संसारमा 7 दिन मात्र बस्ने रहेछ भनेर चाहिँ नि उहाँले अनि त्यही भन्दाखेरि अब यो आयु लामो हुनुले के गर्नुपर्छ भनेर अनि रेसुङबा चाहिँ अनि उसको फर्केर गएर उसको गुरु लामा तिपुबाको छेउमा गएर अनि उसको गुरु तिपुबाले लामा तिपुबाले उहाँले भनेको रहेछ एउटा योगी भेट्यो मलाई तेरो आयु चाहिँ 7 दिन मात्र रहेछ भनेर भन्दाखेरि अनि लामा तिपुबाले हो तिम्रो आयु त 7 दिन मात्र छ मलाई पनि थाहा त भयो फेरि पनि मैले भनिनँ किनकि तिमी विश्वास हुँदैन अरूले भनिसकेपछि यसमा चाहिँ तिम्रो आयु चाहिँ 7 दिन मात्र छ भनेर अब तिम्रो आयु लामो चाहिन्छ भने अनि मजिक डुबी गेलमा हो मजिक डुब गेल भन्ने एउटा डाकिनीको के भन्छ अब त्यो पूजा गर्नुपर्छ अनि त्यो पूजापाठ गरे भने तिम्रो आयु लामो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अनि त्यसले अनि रेजुङबाले अनि मजिक डुब गेललाई स्वागत गरेर अनि त्यो गरेछ अनि डाकिनी चाहिँ हुनु चाहिँ उसको रङसिन उसको चाहिँ डाकिनी हो त अब बाहिरको लुक्स चाहिँ अनि के भन्छ अब हाम्रो मान्छेको छोरी एउटा छोरीको रूपले आएर अनि छेपामेको अब के भन्छ सलवार छेपामेललाई मानेर छेपामेललाई भित्रबाट देवा गरेर अनि उहाँको पूजापाठहरू देखाएर उसले आफ्नो कानले सुनेर आफ्नो आँखाले यसो देखेर अनि उसले 7 दिनसम्म उहाँले त्यसो पूजाहरू गर्दाखेरि अनि त्यसको बेलुकातिर अनि एउटा केटी अनि सबै अनि हड्डीको माला लागेर नलजोरमा योगिनीको रूपले अनि आएर अनि के भनेछ भन्दाखेरि अनि त्यसरी उसको आँखाको छेउमै आएर अनि झिजुन राजुङबाले के भन्दैछ भन्दाखेरि मलाई हेर्नुहोस् है मलाई पनि तपाईँको के भन्छ मुटुपहरू दिनुहोस् भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अनि ती योगिनीहरूले अनि हाम्रो मण्डला किलखोरहरू देखाएर अनि वाङ गरेर अनि टिचिङ दिएर अनि यो छेपामेको लजिकपुम्चीको यो सबै उहाँले रजुङबाले दिएको छ भन्छ मजिक डुबी गेल्मोले अनि मजिक डुबी गेल्मो आफै आँखाको छेउमा आएर मान्छे जस्तो कुरा गर्ने बेला अनि मजिक डुबगेलले झिजुन रजुङबाले सोधेको रहेछ नि तिम्रो आयु चाहिँ कतिसम्म लामो चाहियो भनेर सोद्धाखेरि अनि मऱ्यो भने होस् नहुनेसम्म मैले नपुग्नेसम्म अनि चाहिन्छ भनेर त्यस्तो भन्दाखेरि अनि तिमीहरू टिबेटन तिमीहरूले सम्भाल के भन्छ अब सोचले थाहा हुँदैन अनि तिम्रो आयु लामो चाहिँ तिम्रो बाउ चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो धर्म टिचिङतिर गर्दाखेरि बाउ चाहिँ हामीले हाम्रो चावे लामालाई फा भन्छ नि बाउ जस्तो सोच्छ अनि तिम्रो बाउ फाको आयु र सँगै सेम त्यति लामो होस् भन्दाखेरि अनि त्यतिखेर रेजुङबा अनि उसको इयर चाहिँ 44 इयर्स भएको छ अनि त्यसको माथि अनि झिजुन मिलारेबा 88सम्म बसेको छ नि अनि त्यस्तो थप्दाखेरि 48 थप्दाखेरि अनि 44 थप्दाखेरि 88सम्म उहाँको आयु लामो हो र त्यसरी बसेछ अनि रेजुङबा चाहिँ अहिले पनि नबितेर अनि सुगवादी चाङ्लुचेङ्गी जिङखम भन्ने ठाउँमा अनि खान्डोमा अरूलाई अनि धर्म टिचिङ गरेर अहिले पनि बसेको हुन्छ भन्छ अनि त्यसरी हामीले छेपामेको छेवाङ अनि साँच्ची नै मनभित्रबाट अनि हामीले थापे भने अनि यो आयु लामो हुनेको अनि पूजा एकदम राम्रो
हो त त्यस्तो हो अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो वाङ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वाङको आउने बेलाको वाङ आउने ठाउँ चाहिँ त्यस्तै हो अनि त्यसोले गर्दाखेरि हामीले वाङ थप्नुपर्छ भन्छ अनि वाङ थपिसकेपछि अघि मैले अगाडि भनेको जस्तै हामीले बाहिरको तपाईँहरू मिडियाहरू चिन्ताहरू सबैजना भयो हामी सबैजनाले अनि मारकाट नगर्ने अनि झुटो कुरा नबोल्ने है अनि चोरी नगर्ने अब त्यो जिउको तर्फबाट गर्ने हो त त्यसो पापहरू गर्नु मिल्दैन अनि हाम्रो वागाबाट मुखबाट बन्नेलाई हामीले अनि झुटो कुरा गर्ने अनि मिलेको मान्छेको बिचमा अनि चुगली गरेर अनि नमिल्ने बनाउने अनि त्यसो गर्नु हुँदैन त्यो पनि पाप हुन्छ अनि मान्छेले शब्द नराम्रो नबोल्ने है मान्छेले कुरा नराम्रो नगर्ने अनि त्यस्तोहरू कहिले बोल्नु हुँदैन अब मिडियाहरू त भन्ने बोल्नु हुँदैन अब हामी जस्तो भिक्षु लामाको रूप अनि रातो लुगा लगाइसकेपछि त त्यस्तो कुराहरू त मुखमै लिनु हुँदैन भनेर भन्नु हुँदैछ नि अब तिनीहरू गऱ्यो भने एकदम धेरै नै हामीले नै पाप लाग्छ अनि ngख्याल भनेर अनि ngख हाम्रो मुखबाट गर्ने एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुरा धेरै गर्ने है अनि चलो लो कुरा गरेर बस्छ नि अब त्यही चाहिँ एकदम भनी नराम्रो हुन्छ अनि यो पूजा पाठ गर्ने बेलामा भयो अनि हामी सबै मानी जप्दाखेरि भयो वाङ टिचिङ थप्दाखेरि भयो कुरा चाहिँ गरिराख्ने अब त्यसो गऱ्यो भने एकदम पाप ठुलो पाप पाउँछ भन्छ अब दोमा के संशय गरेको छ भने संयन्सन गाउँमै हो चाहिँ यो विचारो के भनेर अहिले हामी पूजा गर्दाखेरि मन्त्र जप्दाखेरि हामीले अनि कुरा गऱ्यो भने अर्को पछि हाम्रो यो जन्म चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि एउटा कबुतर जस्तो त्यस्तोको जन्म लिएर अनि यो जिब्रो 100वटा जिब्रो भएको त्यस्तो जन्म लिनु सक्छ भन्छ अनि त्यसको चाहिँ पाप चाहिँ एकदम नराम्रो छ अनि त्यसरी गर्दाखेरि हामीले अनि मान्छेको कुरा नगर्ने है हो फलाना त्यस्तो छ फिलाना त्यस्तो छ भनेर मान्छेको कुरा काटेर बस्यो भने अनि चाहिँ के काम लाग्दैन माने गर्दाखेरि माने नै जप्नु पर्ने अनि छुइ गर्ने बेलामा धर्म गर्ने बेलामा धर्म नै गर्ने अनि पूजा धर्म गर्दा गर्दै त्यो साइडबाट गुनगुन कुरा काट्ने मान्छेको कुरा काट्ने अब के अत्तापत्ता नभएको कुराहरू गरेर बस्यो भने अनि त्यसलाई भन्छ ngख्याल भनेर हाम्रो मुखबाट गरेको अनि नराम्रो पाप अनि त्यसोहरू हामीले नगर्ने छोगा चोक्लन जुन पाठ पूजा चाहिँ गरे भने अनि त्यो बिचमा चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन अब पूजा धर्म गर्दाखेरि हामी पूजाहरू गर्दाखेरि त कुरा गर्दैन देवामा है त्यो ओम भनेपछि जप्ने ठाउँ हुन्छ बच्चा गुरु जप्ने ठाउँमा पुग्छ त्यहाँ पुग्दाखेरि अनि कुरा गर्ने ठाउँमा हातमा माला जप्दै हुन्छ अनि मुख चाहिँ मुखबाट मन्त्र जप्दैन मुखबाट अर्को मन्त्र कुरा जपेर बस्छ अनि त्यसो गऱ्यो भने हामीले धेरै नै ठुलो पाप लाग्छ त्यसो कहिले पनि नगर्ने भन्छ अनि हाम्रो मनको तर्फबाट लोभ नगर्ने अब अर्कोको सामान यो मलाई पाए पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो लोभ हुन्छ नि अब त्यस्तो लोभहरू नगर्ने अब कुनै दिन त्यो मान्छेलाई के नराम्रो बनेछ भने पोख त्यसलाई त म पछि हेर्छु भनेको त्यस्तो मनमा पनि त्यस्तोहरू नराख्ने हो त त्यसरी गरेर हामीले मनमा त्यस्तो नराम्रोहरू सोच्नु हुँदैन भन्छ अनि त्यसरी गरेर गर्दाखेरि हामीले मनभित्रबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सोच्ने अब छेउ हाम्रो पूजा पर्ने ठाउँमा बस्यो मन चाहिँ हामीले देख्दैन नि अर्कोको मान्छेको मन चाहिँ हामीले देख्दैन तर आफ्नो मन चाहिँ आफैले चिन्छ आफ्नो मन चाहिँ आफैले हेर्नुपर्छ आफ्नो मनले आफैले चित्त बुझ्नुपर्छ न त्यसो बुझ्नु भएन भने त्यसरी आफ्नो मनलाई आफैले कन्ट्रोल गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू हेर्नुहोस् न हामी यहाँ पूजा गरेर बसेको छ यो बुद्ध सङ्घ गुम्बामा हामी सबै बसेको छ तर हाम्रो मन जिउ त गुम्बामा राखेको छ त मन पनि यही पूजा पर्ने लाइनमा राख्नुपर्छ अब त्यो चाहिँ हामी छैन नि अब जिउ चाहिँ गुम्बामा बसेको छ त मान्छे घरतिर पुगेको जस्तै मान्छे हाम्रो पसलतिर पुगेको जस्तै मान्छे कता कता पुगेको भयो भने अनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसरी गरेपछि हाम्रो पूजा चाहिँ शुद्ध पूजा हुँदैन अनि त्यसरी हाम्रो यो मान्छे बाहिर नछोड्ने अनि मन पनि भित्र राखेर मनमा चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले धर्म गर्नेखेर के सोच्नुपर्छ मन्त्र जप्दाखेरि आफ्नोको
लाहरू बुद्धहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसो धर्मतिर सोचेर अनि राम्रोसित अनि ध्यान दिएर ज्ञानमा बसेर ध्यान गरेर अनि धर्म गर्नुपर्छ भन्छ अनि त्यसरी गरे भने हामीले धेरै ठुलो नि पुण्य कमाउन सक्छ राम्रो गेवा पुण्य कमाउन सक्छ धर्म गर्न सक्छ अनि यो जुनीमा हामीले राम्रोसित पूजा गर्यो यो जुनीमा राम्रोसित धर्म गरे भने अर्को जुनीमा त राम्रो हुने त भन्नै पर्दैन है अब यो जुनीमा हामीले अब पूजा गरेको जस्तो गर्यो पूजा पनि राम्रो भएन अनि त्यो पूजा पनि नगरेको कोही कोहीले पूजा पनि नगर्ने त्यतिकैमा जिन्दगी खेरो गरेर खाली हात आउने बेलामा हामी खाली हात आयो अनि जाने बेलामा पनि हामी खाली हात गयो भने अनि मान्छेको जन्म लिएर केही फाइदा भएन नि अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो मान्छेको जन्म लिइसकेपछि अनि भोलि पर्सि हामी मरेर जाँदाखेरि पनि हामी खाली हात नजाने अलिकति धर्म कमाएर पुण्य कमाएर है धर्म गरेर पुण्य गरेर अनि जानुपर्छ अनि नभए हामीले यो जिन्दगीमा हामीले जति दान दौलत जति कमायो भने भोलि पर्सि हामी एक दिन त एक दिन हामी सबै मर्नुपर्छ मरेको दिनमा हामीले के लानुपर्छ भन्दाखेरि एक थपा है तपाईँहरू हेर्नुहोस् न 1 रुपियाँ हामीलाई लानु त्यो छैन सक्दैन लानु सक्दैन मर्ने बेलामा आफ्नो प्यारो बाउ आमा छोरा छोरी ल बुढा बुढी जस्तो मनको प्यारो छ भने हामी मर्ने बेलामा एक्लै जाने हो एक्लै मर्ने हो अब सबभन्दा धन सम्पत्ति हो त्यो पनि हामीले लानु पाउँदैन त्यो त टाढोको कुरा अब माया लाग्दाखेरि आफ्नो यो जिउ पनि अब संसारमा छोडेर जानुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अब भोलि पर्सि मर्दाखेरि के हो लिनु सक्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यही पूजा नि हो यही धर्म नि हो है त्यो चाहिँ तपाईँहरू हामी पूजा धर्म गर्ने बुद्ध धर्मको चेला ढुक्पलेनिसको चेला सबैजनालाई यो चाहिँ राम्रोसित बुझ्नुपर्छ नबुझ्यो भने सम्झाउनुपर्छ आफैले सम्झाउनुपर्छ यो चाहिँ नबिर्सिने गरेर अनि त्यसरी हामी धर्म गर्नुलाई अनि यो लामो होस् त्यसको लागि म आज छेपामेको तर्फबाट अनि वाङ थप्दैछु भनेर अनि राम्रो मनले अनि सोचेर अनि सबैजनाले वाङ थपिदिनुहोस् अनि यसको पछि मैले भनेको जस्तै अनि तपाईँहरू सबैजनाले भन्नुपर्छ ताथोमरा सवादबादी जेदो नवाराजु दुर्जे जिनबा गोङसोसल दाग्ने ढोला फन्दन्दो चाहिँ खेला सोलवान देवे मालु काटिन जेनाङजल मालु काटिन जेनाङजल देने सँगै गेला तङबरो सुमला केप्सो थङ थने लामे चन्जु सम मागेबानम केपरछ केबादा याटमबरछ जे सुमदर अगलनम गरो जिबला केबे 뽕예 내고 조금 컨너링에 대해 양상 지부시의 많이 봤으면 좀 파만 진전도 시빙에 배 장대 대화진 백겸로 동 제선들 했습니다. 바드고베디라도 두니에 남가 라마나 이런 마제병 것처럼 말아 성계나 전조선배 소지고 와설다 배정을 겹선도 당 심계배 돈발렌 바른조 지 아버요 संसारमा भएको अब सबैजना हाम्रो यो बेला जुनीको माग गरेको हुन्छ बेला जुनीको बहु बनेको हुन्छ बेला जुनीको आफ्नो छोराछोरी पनि बनेको पनि हुनसक्छ अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको सबैको लागि अनि म पूजा गर्दैछु तिनीहरूको सबैको लागि म धर्म कमाउँदैछु भनेर मनभित्र सोचेर अनि हाम्रो यो बुद्धिज्मको मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि बुद्ध धर्म अनि सङ्घ अनि तिनीहरूलाई हामीले मनभित्रबाट अनि छक गर्नुपर्छ क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्छ अब यो बुद्धिस्ट धर्म भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बुद्धले हामीले मानिसकेपछि अर्को बुद्धले मान्नु हुँदैन भन्छ अब हाम्रो यो क्याप्चर भन्छ नि हाम्रोले अनि धर्म यो बुद्धिस्ट धर्म सिकेपछि अरू धर्म नसिकाउने अनि यो बुद्धिस्टको सङ्घको साथी भइसकेपछि अरू साथीसँग हिँड्नु नमिल्ने अनि त्यस्तो हुन्छ किनकि यो यसमा डुबे लब्जासुम गफ लब्जासुम यसमा चाहिँ बनाउने चाहिँ एउटा छ है गर्नुपर्ने अनि यो तिनवटाले हामीले मानिसकेपछि अरूसँग गर्नु नमिल्ने तिनवटा छ अनि त्यसरी गरेर हामीले अनि बुद्ध धर्म सङ्घहरूलाई मनभित्रबाट हामीले मानेर अनि के भन्छ
पूजा पाओस् यो संसारको सबैको लागि म आज पूजा गर्दैछु भनेर मनभित्रबाट सोचेर यो पनि मैले भनेको जस्तै अनि तपाईँहरू सबैजनाले भनिदिनुहोस् सँगै छोदाउँ स्वर्गीय छोनामला 장주 버도 다음에 겹수지 다기 진소 기베 소남기 졸라 반제 성기 들어버셔 졸라 반제 성기 들어버셔 졸라 반제 성기 들어버셔 대나 되는 게 지소 나와주에 주도 개발기에 솔와도 디제도온조 라마 초침보 공수설 달라 빨단진기 구송토기 지수나와 썰도설 엄베저 거다야 되와 홀로홀로 홍배 오메 숨바와시다 서와더마 숨바와시다 한 계란나마 왕다 왕든게더마 미미비 동바니도 겨 동배강래 밤마다 님이 단라 실내 육도시 좀 용서교와래 저에게 보다는 그 놈을 보진 집에 신을 주신 샤를 저와 마찬소 말라도 뭐 민마 경락이 보고 우즈나다고 장훈 말아 파바다가 저도 서와 감소 왕도도 봐 차에 봐도시 선배유도 남가자와 연대주게 살라메 바로도 그런 좀 보고 들기 체계 당신 무지게 바샤비에 금 연경을 뒤지다나 이 시기에 매래 매봉바르고나 주브라 기로하시도 살탐 젖되나 라말라 먹은 집에 두고 나와서 저 tormalala to gud gul de la ose chaba sangya da chu samadam jage kui jela maloba chue gel botan kui namba chewa rap zum chungwa yo zum de ne gawa ba da ona salang da ma da parne poyu chu ba da bro jene kerang nam gelula sip de me ma ba do ji amara da me ma wa sa sa de zo sa 데 구에 지선 나와 도발라 루기 거네 갈와 도마 도메도 사베 드립다 루라라 루라라 금발라 왕지부 도르지 도베 갈와졌는 제바에 너 양라마라 먹으지 도가네 어서 저 돌말라에 포라라포 투유글 데라 어서 저바 상게다 주스마 담저기 송게 지난 말로바 송아 힌두 나바 저르르도 송아 윤도서 되네 가와바다 와나 살랑도마도 바네 보여서 바다 결혼은 jingaala subscribe membabanzo manzara tasmayimna palai bajaso dina badire membaso yemso bagaymanor moso semetre strog moso mejno shiriyam gruhom ha ho bagan so tadangena masar mememza masar ba masamaya sadwa te sungi jeso nawa tobe ngagi gone karwa tomde sabe dibe ta nga dawala wang dibu sungdo jelon to tobe ko dibe karwa jene jaba yeno yang lamalaya mogo jibe to kana oso to malala foto jugul 대라 와서 상계다 저선남지기 도진라 말레버 도시 육도슬라서 봐 차선이 넘바 치와라서 중앙 윤도저 때는 가와바바도 어느 살랑도마도 반에 보여서 봐도 전에 계란나라 이 일라 습세티메 뭐 봐서 저 대지수 투기지서 나와도 이게 그냥 깔와 통모데서 봐 드립다 이 띵인진 삼모 공발라 왕지부도 툭도시 주고 꾸즈베 깔와진도 예노 다르토마라 호도시네 계란나라 때문에 나던 객 디디 바르도 봐도 툴툴 찍네 저결 보더니 당이서메 봐 템버리기에 뭐 봐서 홍마 어르더는 Oma homarene jevandeso ha Oma homarene jevandeso 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 ha Oma homarene jevandeso Oma homarene jevandeso Oma homarene jevandeso ha Oma homarene jevandeso 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 오마마라니 지원대에서 오마마라니 지원대에서 하다 대체 벌써 쓸지 되는 게 지능원도 당네 세왕고에서 뭐 쇼발라 투담이 관되시는 저지 라마 단는도 살와더니 여기서 쇼발라 좀 된다는 건 뭐세 받으면 살다베 전가나 솔와다 바 디에제도 저 군진이시 봉보진 스베 콜로 남정와 데링셰베 렌젠더 조에 달라 가진절 조에 달라 가진절 조에 달라 가진절 다 계란남 다 왕은 게도 마메메도 많이도 저도 뭔가 빨마당도 왜다나시 뭐 요소 줘라
좀 된된 건 뭐세 봐도 매 바꾼도 얼마나게 얻어 먹어 잘제사 니 뭐신도 시행 제바 냠자게 되나 세 뒤지가 본반은 봐 지금 다르다는 뭐지 연 담지게 도시 길모 중에 어서게 정화 집별로나 주버게 외치오 점바라 두게 제도도 홍 참아도 나와라네 베시 행하게 정화 거와 될래 어저 결혼함 게체 든 게게 좁바 냠바 여와 지다게 배바텀제 두 본바라 팀 세드스기로 코 주신 콜 질기 러바자는 게 성비 보고 나 저걸로 덤제 강원냐 뭐 세서도 라르 별로 게 마바 저 세면지로 용도 보기 세면지 보도 저도 보기 세면지 보기 계산도 보기 세면지 보기 저기 세면지도 보기 세면으로 더 보기 좀 만들어 유기해서 만들어 유기해서 만들어 유기해서 만들어 유기해서 만들어 유기해서 만들어 유기해서 무슨 소방하고 저기 저다 지도 순이 그 뭐좀 뭐 봐서 기배 막 예배 단로 예배 장 디닌 지킨 기회 다시 당보 다 양아왕든 게 모두가 나와서 저 왕제스께서 제접스를 기회를 올라서 중화사이 감라되네 세상만 누바듬지도 bombardim 찌도 주신 콜라 질기를 바기는 게 성비부가 나주고 루듬지 그 세냐 봐서 나 별로라 기회 뭐반저 루듬제가 루 샤싱타바 관계에 좀 바당시 버미니 세응으로도 바라며 반저지 세민지와 용도도 보기 세미시보도 지도 보기 세면도 결정도 보기 세미시보 생일자다 버려 치와메 바세응으로도 버려 결혼지가 뭐더라 유기서 함처럼이 뭐더라 유기서 엄처럼이 뭐더라 유기서 엄처럼이 뭐더라 유기서 세능이 뭐더라 엄처럼이 뭐더라 유기서 아대 녀르데 저런 이원지 대수나 저실라도 메지 바치게다 막 이거 남라 지지 디니 지든 게외 다시 니바 오다시 담바 대경등들 될래 쇼 양가왕도 얘기가 가나서 저 어디 취기고 야조게 대민연계 침이되게 지줄라서 본 중앙 취기 감라되네 세상에 누가담자도 bombardim 세도 주신 콜라 지질로 바자라는 게 성에 보거나 저로 좀 제가 뭐 세냐 맞아 나 별로 기르에 반저 룰라 넘바 지지단도 맞세 인거도 더베 마반저 제 세면이 와 있는 더 보기 세미시보네 세면은 바결선도 보기 세미시보 생일자도 버치와 맞세 인거도 보기 좀 맞아라 여기서 엄청 위로 맞아라 엄청 위로 맞아라 엄청 위로 맞아 엄청 위로 맞아라 여기서 아 그냥 뭐 쳐도 좀 되지 라다니다 라마 이게 주변에 저기 저런 거다 지당 빨리 진딘 인직된 기회다 지 숨바오 양아와도 연금에도 가나와서 저 어시메길 걸어 니마 따동게 매서 중앙 매 감라되네 세싱원을 받음제 두 bombardim bombardim 제 두대기를 주신 걸라 질기로 바자라는 게 섬이 보가나 저 루듬제가 맞세냐 봐서 달라 세냐 봐서 될르 장당 개발증으로 덤베 모반조지 세민지로 연도 보기 세민도 보기 전도 보기 세민지 생일자도 처음 생으로도 봐 이러저 뭐더라 전에 뭐더라 이거 좀 저리는 엄지도 이런 뭐더라 얘기해서 하나든 객도 소녀와 저와도 믿는 보기 tomorrow 좀 무슨 소리 왜 저시대 양당들 데레서 양왕도 얘기면도 가나 저 어실롱이 지고 여러지 진짜 진도도 민버지만 좀 롱기 감라되네 세 정말 받음 저 제 생활에 담제 두 bombardim 세도 요신 콜 질기를 바뀌라는 게 섬에 보관해 줄로 된 생각 세 녀마서 나를 별로라 기르에 뭐 세응으로도 배뭐 안조지 지금 여기 있는 데 보기 지면에 밖에서 보기 세미지 봐 저기 생겨도 처음 생으로 보기 엄청도 이런 마다라 얘기 좀 전에 이런 마다라 얘기 엄청도 이런 마다라 얘기해서 하 그제로 오시는 마다 기지기나 저도 와도 얘는 나거든 다시 대장단들을 쇼 양왕도 얘기면도 가나 와서 상바 예진소라 가원적 보소 루 초당지든 경화소 적바 결보 결정 장성 저바르든 심전 탐적이 자당 선언이 시라 탐적 계속 전부라 수주바다를 두비 bombardim 세에 두지 규르규 세에 두지 규 시신 걸치 칠길리베 계란남 이게 상원의 조 루듬제가 강외 세년 봐서도 라르 펠바라 규르베 뭐바 제당 선언 나와 예정 건달 펠베 세용을 좀 뭐반조 제 세민지와 연도 보기 생일자도 시험에 봐 세용으로 더버기지요 제도위를 받아라 이게 제도위를 받아라 이게 제도위를 제도위를 받아라 여기서 하 로예소신 분야 동화동 지rin남에 되게 좋아하는 대바자가 다시 대장단들 될래서 양왕도 임금에 들어가네 어저 무슨 이와서 제담제 지라지 계신 바라 호도지회 균도 bom바라 팀 bom바라 팀 세도 저저 주신 걸 지지를 바뀌라는 게 성원의 저로 잠깐만 세년 봐서 될라라 양아
있으면 미식 받지 이거를 더베 마반도 제 세민지 와윤도 거기 세민지 먹겠는데 거기 세민지 쉬우기는 생기도 쉬우면 세응으로 더 거기 좀 세르이는 마다라게 좀 세르이는 마다라게 세르이는 마다라게 세르이는 마다라게 저 아침마다 술 som마다서 하고 저들어서 냠말 주시는 다시 대장단들들에서 되는 원동인 거면 좀 민sam이 없네서 그 받으면 받아 생겨 담직이 민sam도 주대 구이 제나말로 받은 오미기 넘버들 결혼하면 민sam스 템 보면 왕도 루치오면 봐기로 오미기 게다 왕동인 거면 좀 알아서 뭐 받으면 받아 생겨 담직이 dem버도 송기 제나말로 받 담자 아이기 넘버들 결혼하면 dem버든 상 왕동 하 치오면 봐기 아이기 게다 왕동인 거면 또 혼나서 뭐 받으면 받아 생겨 담직이도 가 저대 독이 진라 말로 받은 저 홍익이 넘버도 되게 하는 게 같은 시라비시게 왕 이치오면 바기로 홍익이 게다 왕동인 거면 숨라서 나서 상계 탐색 있는 숨도 저 구성도 예르메 베이식이 진길라 받은 저 이게 숨긴 넘버도 되게 하는 게 있는 숨도 왕지보도 그지 이생을 해당 예 저 생으로 더베 마반요 제 세민지 와요는 더베 세민의 바기 세민지 바치오요 생일도 바치오면 생으로 더베 좀 세미는 마다라게 세미는 마다라게 세르위는 마다라이게 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 소하 미르고 이르셔야라도 좀 미르셔 다들 좀 계획고 송도기 다시쇼 좀 달아오는 게 돌만딩이 좀 하는 거 맞아요. 받으면 이시 받으면 그래서 와라 말미 지렁이 지게서 저번에 그 소성님이 잡아준 계란놈 이제 저에 매도 팀버지 그 세바면 고성도 상마선님이 잡았더니 로냠도 유로에 마반소지 세면지 이런 거 보기 세미시 세면도 바뀌어서 보기 세미시 저기 생겨서 처음 뭐 세용으로도 보기 좀 마다라 이게 좀 세는 마다라 이게 좀 세는 마다라 이게 세르위는 마다라 이게 좀 세르위는 마다라 이게 좀 세르위는 마다라 이게 좀 세르위는 마다라 이게 세르위는 마다라 이게 좀 지든데 또 처음에 되면 처음으로 정주는 거 매도 거죠 상계 처음에나 사서로 마마르는 저한테서 마마르는 저한테서 마마르는 저한테서 마마르는 저한테서 마마르는 저한테서 마마르는 저한테서 하지 듣는데 또 처음에 되면 처음으로 정주는 거 매도 거죠 상계 세번매기 저시서 대내 결혼하면 저러 세번매고 주바살도 두지랑신 세장 되는 자도도 불와라드네 지오르 세번매경 어두주는 세장기 균당제배 류기자네 담자도 캡 루기 송나 섬기 뜬도 교대 사바메베 치면 절로들지 쇼도 제베 마반도지 세미기로와 야선도 세미기와 연우도 보기 세미도 보기 야선도 보기 세미시바 쇼기 생일자도 그렇지 치워면 세미로 더 이러지 마사라 얘기해서 엄세도 마사라 얘기해서 엄세도 이름 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 마사라 얘기해서 세릴로 세도 이름 엄체르위는 만다라 여기에서 진짜 로게 소신 돈이야 나와다 세ring남에 되게 무슨 대바소는 이걸 증기 다시 대장동들에 될래서 다시 세선 빨기세 닝부드 베세는 드링 부위에서 와자 니소 상계 제범에 잘동기로 할때서 매 엄마 말하는 저건데서 엄마 말하는 저건데서 세미기로 용도도 보기 세미는 보기 산도 보기 세미지 쇼기 세미도 쇼고 세미도 엄체르위는 마다라게 좀 세르위는 마다라 엄체르위는 마다라 여기에서 순고도 세미기로 용도도 보기 세미는 보기 세미자도 처음에 세미로도 보기로 맨들이 못들 산들이 그냥 들려지는데 좀 건조 섬지 다시 쇼 룰라도 저거라고 어기로 어떻게 미시고 도시 상신도 기름 마자라자라자 지바이시 양아바링아 상계야 두번쯤 들어오게 무슨 여러 상계야 자기야 되니까도 뭐 시동도 되게 인기야 니바도 마시라게 선바고선 지바이시 양아바링아 상계야 두번쯤 들어오게 무슨 여러분이 자기야 되니까도 뭐 시동도 되게 인기야 니바도 선바고선도 기야 지바이시 양아바링아 상계야 두번쯤 들어오게 무슨 여러 자기야 되니까도 뭐 이게 수신도 여러 와서 드리는 거 저번처럼 이번에 진교회 대시 대장동네 델레쇼 그리 또나기지 시와도 믿는데 되게 너로 받는 거를 무슨
도시의 양도는 될래죠. 오늘 이게 사실은 장은 일이 지금 이런 숨겨 두는 게 이런 거 계속 세 벌점이 된저 탐제 장생 나교지